Le parking ire. Ema odo mura tafuta yo driving school exhaustively. Mamu menyagira fara. Umenyagire ru umenya ru wathie ground we mwene. You see one? Maundu ta gutwaithia ngari utukuri. You will hardly learn that in a driving school. Hata hutasoma. Hautasoma. Hiyo sasa utasoma ukifika kwa uwanja. Yes. Gutwarithia ngari reu off road. Na kwina mbura. Doro-ini. Hiyo unasomeaga kwa grau. Yes. Kupeleka gari kwa basement parking. Hiyo utajifunza ukifika grau. Yes. Now have basement today. Ni aheka adwege. You see, most places okora kwena basement parking facility today. They have an organized way kana structure yake. Parking. Yes. Taru moro ine. For example, like TRM, Garden City, Rosaline Riviera, the Village Market Side Center, Two Rivers City, Two Rivers. You name them. Yes. Spa Mall. Ni okora mutaratara wa andu kuingira ri. Ni uvagitwo kando na wa ngari gwika atia kuingira. Yes. Aria ngari cingagirira ti andu meka atia ti andu maingagirira. Yes. Riu mundu tari wamenyera uhoro ucio ri ni uthia ugagutanga no gatanga andu aria nao me thutha waku. Yes. Tari mundu umite rugongo ci rugongo uthia ugatirania ona tigane juice count cio kari tene rugongo utiareha parking. By the way tigane count irokire gututindika rugongo ri. Yes. Rugongo tutiramenyerete maundu ma kurihira ngari parking. Ndigweciria municipal ni warihagia andu parking. No ngari ya matatu. Tiga matauni maya manene ri. Maya ma county headquarters umuthi. Yes. Tauni ici ngeni na nini ri. Kukuwa na mambo ya kulipa parking. No na matatu ciigagirwo mugiko. Na njigua mundu angiahirwo mugiko ucio ni abutha. Ai mugiko akanju. Riu amuranga waigago haria kindu. Mundu wothe wa operatire mugiko ri. Yes. Ona tha ici heka undu aikaire. Heka undu atari tondu hau hari riu gicungi-ini giake. Ya civu. Kuu ni kunena muberethi wa main. Ni ti. Riu parking iyo ri. Ukowe umete ta rugongo ati ngari yaku tianagia haria karugia. Buciri-ini ya na nduri mundu ukuragia oke igakoma ngui rungu ri kana witimo thaya. Yes. Ucoke uke riu ni woka. You see there are some complicated malls, some Village Market. Yes. Kana the Rosaline Riviera. Yes. Okay, mse utaenda ungirie pale. Tafute parking mbele. Mbele wambe ucekwo ni security. Yes. Utanaingira. Uko ngari yaku kwaja ni yakuma tondu kuhingura mirango ni formula. Na no nginya maceke nginya buti. Kira kwaja ngari ego ni gweceke go makiria. Na buti yaku gutire mundu we kumihingura tiga we. Yes. Ukauma na kabuti ki gwecekera oka. Eto kibuti. Kibuti kara kahana ti. Kana gacuma ka white. Kaigeria koro. Unafungua hiyo ni toolbox. Niko ngari kwa toolbox yekeheria urito wa mundu umwe. Kwe ngari itora na luggage. Ngari arutwo kindu gititigagwo garage. Ikaio buti. Akuvara ni areka undu kau. Ni kuri andu matoe gutiga kindu gati ngari ni arutwo gika pana. Leta hata hiyo mzee. Weka hapa. Tini yangu. Kwa boot. Riu na ngari muhirigo ucio. Coke ni wathie moro. Haria woni ha kuingirira hena mugiko. Ukamba kuruga mau wetereire uri oka kuhingura. Yes. Ukolio ni nini? Haifunguki. Sasa nani ana muhimu na koja mtu ya kufungua? Mzee unafinya hapa. Unaona vile pameandikwa. Press here. Kadi ikitoka unaenda kama unaingia. Kaihinya. Haya. Agashamura kadi. Sasa hii ni yangu. Yaro hapana, hiyo ndio utatumia ukitoka. Ugathie. Ni kwa jawabu waingira
Korea basement ri. Gari ni waba kamya yaku ndiko matawa. Ne dumeri okora okora basement. Yes. Like you kakari na kunena. Kona gari sigitwo flash. Yes. Flash parking. Yes. Yaku gikaigiria parking ni okona. Ya. Twakuireria le jiro obona. Ya igiriria atia hau. Ndi haria mbere ni harari. Yes. Ugacenjia. Ne kama nyuna ne kale mithi. Ni waboi gare ugari wega. Ukaje wetha riu hakwa batira drona nginya lift cina. Ukaumira uria wabatire ukero wewe hiyo ni njia gari rudi. Unaenda wapi? Watu wanapadia wapi huku? Padia kwa lift. Lift gani? Sisi kwa huko chini. Hata ukigongwa hapo tuletee kesi. Mimi nitapadia hapa mimi msinikule kishwa. Wabiro wathigitho ne parking. Yes. Ukithigitho ne kwa kumira. Ndio waumo uria ukire. Wathie. Wakionererio lift panda unaenda wapi? Ninaenda mahali iko hoteli hapa nimeambiwa ni huko juu 4th floor. Haya, ingia 4th. Ukaega muno. Oke kama shughuli maku. Yes. Okiumare. Okariga no gotigete ngari floor ere. Gena basement level igire. Kana ithato. Kauma okona he okwangane gwatuka igotuma na andu moguo no rugari ukamboka umoka ukona gutirio na kahi kararia ugacoka riganwa na thene maini andu moragirwo kundu ta kou kaiga ikuma na gotheri ga kuma mwena orio guku ni kwa andu ni gwatumana muno kauga kenjoke lift ni tondu lift yo ni ikara okora weru ikuneanu ukaigira ugacoka 4th floor ukamenya he andu gutigite ngari we ni uramenya ngari yaku ikundu kuriku ikundu kou no nduramenya ni ha nduraririkana ukumigita. Yes. Okay, sasa kama ukumbuki hatuwezi kukusaidia utaenda kwanza B1 ukikosa huko uingie lift tena uweke B2 ukikosa huko B3 nilikuwa huko hiyo B3 unasema niliona huko na nimeona ni viti zimewekwa tu zimevunjika. Aiye B1 ukaro rona wadinga waku rigi ona ngari irio ukumakete mukuriganitie ni ciumire naguo kaingi. Yes. Ni ukiriganitie na Range Rover wathie B2 na nwe ngari yaku tiere nwe inya okora ni haraka atia ni yakanira yaku ni manyuo ni gacafikara gatere ga Solex nyamune akuhuri nyamune asineka ukamietha wamiona uigua twaciarwo ringi nginya kanjia riu go panic kai ngari yeirwo nginya aria mena makwira atiri godiona ngari ya muhirigo ucio ekeirwo guku wetho okahora tuthie ni twahukana tutiratigana tuguthie uguo tukuona ngai riu twanjie gwetha kamongathi mwena uyu mwakinya andu ithie weria kundu guku ni gubuthi Harigo, how can you waste 20 minutes mugetha ngari? Yes. Mwakiingira ngari. So jago mzai kwa shida. Bana inakuona card start kidogo. Itachukua Rakoya. Mkaja kumokole mse unaenda wapi? Tunaenda hivyo. Hiyo ni entry peke yake.
Hiyo ni njia ya kuingia. Kutoka ni hivi. Sasa tutokee wapi sasa? Mko na mambo mingi sana hata nyinyi. Mutu kwani mko na macheria mingi. Huko kale kwa dhongo. Hata highway hakuna cheria kama hizo. Sasa mzee, unaona hizi zimeandikwa exit za green. Utaenda kama umezivaa, ufuate hizo. Mzee. Ni wako na ukange okaya mbele. Aya. Yoyo theri nä twaumä må kaumä ra wakora bara ä rä a å ingä rä ire main road rä tio waumä rä ra moro ya gå twara mwena å ngä wacoka rä å gä thi kuma wakora må gä ko wakä å ria cånja å cio mbona ibungui å kä ora ciuweke kandi mzee sikunda kandi rä u ndä kaigire kware å gä thi gå getha rä gari kaje utiruka na thutha kidogo. Mzee utagonga watu. Sorry. Akora ndio haka. Ugekira. Gagagucokeria. Hayadi. Mzee umelipia? Ate kulipa. Inalipa. Umekaa muda gani? Nimekaa kama masaa 2.5. Sasa hiyo utalipa 100. Iguaya. Basi kuja nikupe. Kwa mzee inalipwa kwa system. Unaenda pale kwa kulipa, unaweka kadi unalipa ama unalipa na M-Pesa. Atendo. Hiti holi na huko. Ndio igere yale medutha wako. Makaje gocokirie ingi thutha riu kahora. Kamura. Hii gari haigi reverse. Iko na kachanga moto lazima uweke mara 2.8. Omari hagira. Uko na simu yako? Ndio. Finya *486#. Umesema ni pesa kama ngapi? Wewe finya. Umefinya? Ndio. Nakuitisha nini? Inaniitisha inendo dodomeno wewe na mamani. Weka namba ya hii kadi. Weka 3396 bla 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 94. Imesema ngapi? 150. 150 ni mafuta naweka hii ngani na nifikisha Ruago kutoka town Murang'a. Sasa mzee utalipa hiyo. Rajoro wako mumako umara karite. Ni atunyani ya theri. Na rathi akimenagereria establishment icio muno atiriri tumarire tumanyuire tugure indo supermarket machoke maturehie ngari iyo biacara no mekuhinga aikaranga wacoka rĩngĩ thutha wa mĩaka ĩrĩ ũgakora mathirĩ mahinga no rĩu nĩwanyitire raini ona nĩ kwandũka kwandũkire nĩ kwandũkire no rĩu nĩwanyitire kĩ nĩwanyitire raini rĩu we nĩwe makagia andũ a rũgongo gũkũ gũtingĩragwo ro ũguo hapana gũkũ kũingĩra nĩ kũrĩ ha gũkũ ti no kĩraci ate no kĩhingo gũkũ nĩ mbia cia kũiga ngari kũ gũkũ kũiga ngari nĩ mbia nĩ mbeca kũingĩra ũguo mbeca nĩ cianjia gwĩtara na tũkwarũrũka rungu twambate na kirini kirini bangĩmenya ũrĩa ũramenderia guoya ũrĩa ahĩngĩkĩte rĩa mbere nginya agathithina ĩthaa 11:04